ngisho umoya ophefumula njengamanje eThekwini ukuphefumula igcokama amabutho ami njengenkosi yaMaskandi ahlangane lapha ayagiya ukukhatha komncedo lapha ePeople's Park ingoma kaZwelonke bese kuthi mina ke njengenkosi ngifika workshop lapha ngizobe ngikhona njengamanje mfowethu kade ngibona izithombe lapha abantu badebe izithombe lapha bakhombisa ama tourist isho ukuthi nangamagugu esinawo la kwaZulu ngatali izithombe zegcoma elisha lapha edwetshwa futhi aba labadubayo abadwebi kuyaqala nje manje kaphithize workshop sondelani khona bafowethu noma kanjani kusukela ngo2 liyaqala zamazama iTheku umoya uyashintsha yonke into zobikhona eThekwini kuzobe kumhlophe kubomvu ku red and white kodwa umunye uyibuza la Mthandeni ukuthi usuku olukhulu nosuku okuyilona mesikhuluma ngamabhinqa ebelikhulunywa ngalo usuku lomhla ka4 namhlanje la khona kuzobe kuhlangene kushawa ingoma wena wasuthi lolu suku lusuku lazokhipha khona iCD yakho okumanje sesibonile nami sikhona esandleni sengiyibonile inhle lapha ngibona bebhalo SK so uzofuna ukubuza ukuthi angabe kwenzeke kanjani kuhlangane mhlambe belingebe khona lelunye usuku abengikhuluma iqiniso nje mfowethu kunengoma kaZwelonke lapha ehlelwe oyabo futhi lapha obhuti umcineka noma pholoba nayo lonke nje ithimba elikhona lapha leli eliphithiza lapha eThekwini yabo so ke ngicabanga ukuthi umcimbi oxhasiwe lo oxhase uhulumeni wethu sisonke exhasa futhi amabhinqa ewonke yabo ngithathe ukuthi ke ifu bebheka isimo babonile ukuthi hayi ngeke umshophe enkani ngempela ankunzi uzwele nesisu lapha nakhipha ingoma uyabona kungena engabibikho sifuna ukumtesta nje ukuthi uwubondo uqine kangakanani ngoba mfowethu ubonda ngeke uyamele ngalo ungakazi ukushaya ulezi uqine kangakanani namhlanje ke mfowethu ngikhetha ukuthi ngingaphazamisi lutho ngingafaki complain ngingamoshi lutho futhi kodwa namhlanje nenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu obuyele ekhaya ufumbethe igcokama nobuqhawe begcokama ngisho emlandweni losuku namhlanje liyobhalwa emlandweni liyobhalwa amabhodini liyobhalwa amatshe kuqoshwa amatshe kuthiwa inkosi yoMaskandi igcokama elisha umfana owayencane owakwazi ukuthi abe uMaskandi amisi ikhanda abe inkunzi ngobuqhawe ukunsizwa nokwenza izinto ezinje nje kuMaskandi igqokisa amabhinqa azobe egqoke ehlobile khona lapha eThekwini iTheku lonke nje wonke umuntu sonkela akekho umuntu oyidipha lapha ukuthi ngabe ukhona ngempela angabanjwa nqunye njengamanje ngoba iyeza nguphuthini bona ke afethu vele siyasaphethe sigoqe le ndaba ngoba usuthi amagama amakhulu manje ayi ophuthini ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe kule CD yakho nje mfethu usalusu ukutshela abantu ukuthi ngabe izipho ogabe ngazo kuyona le CD mfowethu ugabe nge-CD yonke nje kaMthandeni SK uma nje mfowethu ngiyeza ukuthiwa livaliwe igoli thaka emarenkeni amatekisi bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu support nanokuthi nje abantu mfowethu into engiyithanda kubantu abalalela umculo wethu amabhinqa bayalenza mfowethu iqiniso uyabona mfowethu ivuka la malishaya ingoma bayalivuma noma inkunzi futhi esimafafa abakudleli mfowethu amandla yabo nje mfowethu bayasho mfowethu bathi hayi icover ngeke sidlele mfowethu amandla njengamanje ke isikhova sicula impela ke impela manje futhi ke siphethe impela ke manje ngiyabonga abafowethu nje inqomo zenu ngiyibona ema-pageini lapha nalapha ukuthi nje manje kubhizi yonke into SK kodwa ngicela ukuthi usuku namhlanje niqophe phansi nicuphe ngisho i-alarm njalo ngo-12 makumgqibelo nithandaze nikhulele nithi siyabonga uNkulunkulu ukuthi wasilethela lesi sikhova emhlabeni ukuthi sizojabulisa ngale ndlela sizosakhela injabulo ngale ndlela ngoba iTheku lonke namhlanje livaliwe ngenxa kaMthandeni umfoko kaManqe Mthandeni SK isikhova sikazwelonke mfethu sabonga kakhulu isikhathi sakhe usakazeke UKHOZI FM mfethu ayikhona awuqhubeke umsebenzi omuhle akabanjwa nqunye lo okay akabanjwa nqunye leyo athela uNkulunkulu athela umsa bakithi akube nomsa nje kube kuhle kuhleke nje madoda kujatshule eThekwini namfowethu phela kodwa ke kujabule kahle mfowethu kufanele ngempela ukuthi injabulo siqale sibe seyinhlizweni zethu ngaphakathi sihlambulule izinto zethu zonke zibe mhlophe zibe bomvu njengombala wegcokama elisha ured and white lona ozobugcwele iTheku lonke namhlanje hayi konakele mfethu konakele ngathi konke ngahamba ngendlela kuyona yona manje uyathembisa ngekuye emabhidi la ePeople's Park
yena mfowethu angilungise futhi lapho awukho umcimbi khona njengenkosi yamaskandi okhona nje lapha eThekwini engizogcina ngingafikanga kuona kodwa kubalekile njengamanje ngizoqala workshop lapha ngiyakhona wonke umuntu akaphelele workshop kodwa wonke umcimbi engizokufika kuona namhlanje ngizofika njengoNkulunkulu mayifika bafowethu kuthi ufike uhlanya afike yidada afike imvula afike ulwabu afike ngilindele nje noma yini bafowethu noma ngabe yini nje akekho waziwa futhi uNkulunkulu uyofika ningalikhoshi lelo hlanya maseleni bona ngoba ukuthi uNkulunkulu ufikile uye lo ebeyingaza lapha sambileke isibusiso wafethu siyabonga mfowethu siyabonga ngayo SK taka baba ngicela manje umsakazeni UKHOZI FM sadoda noma kanjani isizwe siwakhona futhi ekomdleteni madoda umgojeni ngangizogana la ekhaya hamba noma kanjani nozadle encane madoda umdumazi kumnandi ngendlela esimanga umsakazeni UKHOZI FM ini yona